Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Na, itay pwede da pari puldo ah. Apay ni puldo akalukaran tayo, Frankie, anak ka. Itay pa'y nga aglinabas iti paraangan tayo, nanang. Ay kat bay anya nga road kat dalan damot pi man ta paraangan tayo. Sa bali tagparparik na kanyak, nanang. Kasanumot anay bagam ti kasta. Agsagana da ita pari puldo ah. Mapanag nagakla nga pudno ti atap ko. Ay nawaw, agsardeng ka man si ka Frankie. Anyat parikot agraman ka aruba tayo pagpupudutam. Sa dino tayo nilaylaya. Aday ti kusina, madam ati luto na. Isum ilagayam ah. Ay nawaw, saan ka maawatan si ka Frankie? Asino tinang ibaga nga ibabam ti kortina kan irikip mo ti tawa, Frankie lakay? Kitkitaam madam ati lutok. Awanan umangot tumanan ti balay no kastalaang. Siya kundi mangituloy tar aramidam. Na Agtugaw ka ba lang? anyat mapaspasamak aya. Di ka nagsaludsod. Aramidam kidit imbagak. Ay, agsardeng ka man si ka Frankie. Ni, agtugaw ka pa'y laeng tas siya kundi mangituloy tar aramidam kunak. Makammo ka man langan dita. Kat, sa dinong ito papalam? Ikayan din nanang. Kita amkit di talutlutwag, tamang maksan. Naimbag abigat mo, lakay. Kasta maging kabakit. Sa dinong ito papalam? Aduman ng tibulong ti kayo iti parangan tayo. Nas ka na sagadak. San pa limabas deta pari pulto? Magsagad ni bakit ko. Ang mga makaalan iti gundaway da siya tao. Nasken ang makapanunutak iti wagas tapnosan arumwar ni bakit. Apian na pauli magkamatan. Nasapa pa'y matbakit. Kat man ano kumangay no nasapa. Agtugaw ka pa'y tagkapeta. Madamdaman to Agsagad kanto inton madamdama. Agtugaw ka pa'y nga umuna ta itimplaan ka iti kapem. Gumata man, Mari Jonah. Anya tigatangam, pare Frankie. Anda ka di pa tila akong akurtina, Mare. Ay ado pa'y matpare. Anom ti kurtina aya. Kasapulak tinapos ko la kurtina, Mare. Sukatak lagi ti kurtina mi. Anya? Innem ti kasapulak, Mare. Ay nawaw, saan ka amaawatan pare? Apay aya amasapul anapuskol ti kurtina yo. Nariga tayo, Mare. Narigat ti anya pare. Aglinabas ti kasinsin mo apuldo iti paraangan mi, Mare. Kat, sigod mat nga iti paraangan nyo ti dalanda, pare. Sa bali nita, Mare. Madlaw ko akas lang mangal alalang iti gundaway. Mangal alay ti gundaway. Mangal alay ti gundaway, tapno makita na ni bakit ko. Anya, sika talaga pare. Tiltila man ngaminan ti mapampanunot mo. Anwam dagitinjawid mo a kurtina, Frankie, anak ka. Sapay nagpupuskaw. Sukatak ti kurtina tayo, nana. Kano kasuksukat lang ni bakit mo? Kasapulan tayo nga ron tinapuskul a kurtina. Anya? Tulungan na manggi dinanang, tapno nabibit amalpas. Ay, diyakamukan ka. Nagadulakit din nga mom.
Tamno saan nga agbaligi deta pari Puldo iti plano na kinibakit ko. Pagan ano ko man ni Puldo ti asawam. Di yu ka di madlaw nanang. Agkaralabas iti paraangan tayo. Anya nga itamok. Ang mga nupudno ti atap ko ang mga alalaang iti gundaway. Tapno makita na ni bakit ko. Ay, agraman inosente a tao. Mairaman pa yon iti kasta kapanunutam. Sino katan niyo matgayam ti kortina dito'y balay, nanang? Saan asyak tinang sukat kadagita, Layla, nakaw? Di yu ibaga ni Frankie, nanang. Isungag paiso. Iti anya ka no ama kagapo. Kay lablabak laang dagi jay Amo na, ngamjak amo no anya launa iti pagdandanagan na. Pagdandanagan? Agraman ni Puldo nga inosente a kalukaran tayo. Pagpanunutan na pa'y iti dakes. Anyat kayat yu asawan, nanang. Atapon na asikati makagapaw. No apay nga agkaralabas ni Puldo iti paraangan tayo. Ay nawaw. Kat no sigud mat adalan ti paraangan tayo, nanang. Isumat ti kunak, ngam saan ang makaawawat day ta Frankie. Ipilit na ti amuna. Agtugaw ka man tagsarita tayo tinalapat, Frankie. Di tugaw. Asino tinang ibaga asukatam ti kortina tayo? Di ka di makarik na, Layla. Makarik na? No, maragragsakan ka mat, no kasta lumablabas na dya pari Puldo iti paraangan tayo. No kasta. Pudno gayam tinaibaga ni nanang kanyak. Agraman ni pari Puldo nga inosente kat pagpampanunutan pa iti dakas. Anya nga itamok, ang mga nupudno ti atap ko, ang mga alalaang dadya pari Puldo iti gundaway tapno makita na ka. Ay awan mon, Frankie. Siyak pa yung timabain iti kasta nga aramidem. Makitam dayta, Frankie. Gapo iti kalukwam. Nagapa kayo laki nga road iti asawam. Saan akalukwan da ito, nanang? Ay nawaw, taikalin tagampay lang amin. Kasano nga road no pudno maganta atap ko? No pudno ti atap mo. Diada ko man tinakita tayaw. Ay, amu kung ti style da kita tattao, nanang. Ay na, Frankie aya, managsuspit sa kalaunay mo tanak ko. Tay kunada nga road, prevention is better than cure. Ay na, jakamukan ka. Mabit lang. Ni Puldo man inti lumabas. Kasaritak man. Kita ba, di ka agar aramid iti pakay babainam. Mabit man lang, pare Puldo. Siga mga pare Frankie. Adda ka dit ibagam. Agpudno ka man kanyak, pare. Kursunadam ka din ibakit ko, ha? Anya? Ibagam ti pudno kanyak. Kasanumatan na ibagam ni kasta, pare. Agkaralabas kayo ti paraangan mi, pare. Iso amakadlawak matan. Ha? Sikagid di mo, pare. Saanak akasi ti pampanunutem. Uray kastuyak lang, ha, pare. At dalat tamot ti prinsipyok ama ko na. Ti bagam gid mangal ala ka lang iti gundaway. Tapno agkita kayo kinibakit ko. Sikagid di mo, pare. Sigod mata dito itinalan miya. Sa maysa. Di ka madanagan, pare. Tasan ko ngagawan ni bagat mo. Iti kastoy pa nagruprobak. Ipagarup mo magustuhan nak ni Layla bagat mo. Sa maysa. Adda ka matin nga asawa na. Pagan anunak ngay. Ay na, talaga maruruda kun ka, Frankie. Nalabasan ti kasta pa nagpampanunot mo. Sana man ngagsuspit siya, no awan tinakita. Nakitam ka di nga dadakas nga aramiden me, ha? Saan pa'y? Madlagayam. Anya nga rudam mo ngay bakal, amangan no adater aramiden yung iti malikod, ha? Ay na, agsardeng kan. Talagang agburburk ti darak ken kay ti kasta nga aramidem. Mangibabain ka. Anyamanen ngamin aya ti insawang mo iti asawam. Kasta unay ti unget na pimanaw.
Ay gabay ama, to sumurot kin ni Pari Puldo. Ay nawaw, takas tapay laang matibagam. Mariknak kan madlaw kumalaang nanang. Tiyan niya. Basta, di mo salud-sudin nun niya. Ay na, Frankie aya. Di na man sermonan nanang. Nagadulang arudon ti pampanunutag. Nayunan nyo pa ilaang mo't. Kita ama, amangan no day tapay ti makagapo, nga isina na ka ni bakit mau. Ay nawaw, naan-ano ka kasing Puldo. Agkal kalingatan ka mo. Makapadanag mo tayo paring Frankie kasing sinjona. Apay ka di kasinsin. Atapon lang arod ako rusunadak ni bakit na. Nakunana pa yung agkaralabasak iti paraangan da. Tamangal alak kano iti gundaway. Tapno agkita kami kinibakit na. Ah? Ay nawaw. Kastamot lang tinakunana kanyak idi na minsan nga imay dito'y tersena. Hunay na itatao. Pagsuspitsa na mo tayo. Ano samlatan kasinsin. Tinapatag, amom nga awan dakas nga aramidong. Umayak man, Mari Jonah. Si kamot gaya, Mari Layla. Anya ti umay mo gatangan. Sa anak agumatang, Mare. Adda ka di parikot mo, Mare? Ay, makauma da dya Frankie, Mare. Managsuspit sa launay. Day tatirigat na, Mare. Siyak pa yan timabain ka ni kasinsin mo Apoldo, Mare. Awan ti rumbang apagbain na, Mare. Awan mo ti dakas ngay naramid mo. Managsuspet sa laang ngamin nila kay mo. Siyak lang timauma, talaga sinaak da dya Frankie, Mare. Ay saan, Mare? Di mo aramidan ti kasta. Ay, makaringreng tumat ngamin, Mare. Imbagak met asaan apudno ti atap na. Gamay na, Mare. Di nakpatyan. Maturugak san dito'y ayan mo, Mari Jonah. Sigurado ka, Mare? Wen, Mare. Ay kat kay kayat kumanin, Mare. Tapno makapag-istoryata manan. Ang kasanungay no umay nila kay mo. Ay, jak pa'y kaya ti agawid. Ang mga noan niya pa'y ti mga aramid ko kankwana. Mabiit laang nga rod. Mangrikepak anasapa tapno makapag-istoryata. Nabayag mo tin asaan ta nagis-istorya. Tabisi tamat ado ha. Agyaman aklaunay, Mari Jonah. Nataktak ka paikit din, gapo kanya. Okay lang kanyak, Mare. Si kakit di mo. Bumawi aktukan ka, Mare. Rabiin, yung di mo tinagawid dahi ta alayla. At daytayan ti kumare na. Kanya tar aramidin na itayan ni Mari Jonah. Bayang pailaang tapno makapag-relax. Na, Sigurado matlaang nga agapa kay tumanan no agawid dito balay. sa dino tinang idulin na nyo iti flashlight. Ay sos, di mon panggapan ti mapan iti ayan na. Inton kwan karkaro amarurod kun ka. Agruam dahi ta tawa. Ay di kagungat tabasol mo matlaang. Managsuspet sa kantumo nga may. Naimbag abigat mo, Mare Layla. Mala, agtugaw ka, tagkapeta pa'y. Agyaman aklaunay, Mari Jonah. Napuyatan ka paikit din, Mare. Wen tadumat nga minti istorya tay di rabi, Mare. Ni, aguray ka. Nimot pare Frankie ti sumungan. Sigurado asi katigagara na, Mare. Naamon na siguro adito'y balay ti ayan mo. Di kat makauray nga agawid ah. Kailiw na ka siguro, Mare. Ay, awan na tamok dita. Ala, rumwar ka kit di, tamapan mo kasarita. Amangan no nakaamirisin nila kay mo. Ituloy tanto ti agistorya, kalpasan ti panagsarita yo. Apay ngay may kapailaang si ka Frankie. Sorry nga minan abakay. Basol ko may. Awan madadaol tinasayat alinangan tayong agkakalugaran no agraman inosente kat pagpanunutam iti dakas. Saanin bakit? Pasensya ka no inikak iti dakas aka ipapanandag iti nakita.
Ay kat nasaya at ano nakaamiris kan iti bidot mo. Tani, nakababa inti kastangar aramidam. Uwan nga rod bakit? Sabi lang ko mata mapakawan na. Mapan ka iti ayan da paripuldo. Dumawat ka iti pamakawan kan kwa na. Mabayinak bakit? Mapan ka, wano? Uwan bakit? Mapanak kita yan na intun madamdama. Apay nga inton madamdama pay laeng. Mapan ka itan. Sika tinagaramid iti kalukwan. Isu arumbeng laeng a dumawat ka iti pamakawan na. No aramidak dayta. Mapakawanak nga tamot din bakit? Pagsaritaan tanto ti may papan iti dayta abanag ijabalay. Ay, nawaw! Di mo ikan iti dakas akay papanan dagiti makitkita. Nang runa no saan ka sigurado kan awan ti ebidensya. Taamangan no dayta ti pagrugyan ti saan a pagkikinnaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.